Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe nok menta. Awai South People Party WPP kaladawa na menteri rang bak kajala u Konrad K Sangma ban penkendriak nok mardor ya u Deputy Commissioner DC bat Superintendent of Police SP Jongga East Chantia Hill bat kumjuk ruk ban sospon neweng kam sipor ya barok ki pulit Gibron kti ban syo iki paj ba bat kam tame ya kintai ha kisnong thang sky ya kajing dewa ban penkriak kam ya DC bat SP bat ban sospon ya barok ki pulit officer bat kilang rut Gibron kti ban syo iki paj ba ka WPP kalait ban IT ta kajing tho sya ukon rat ha kisngi nakong bat kane kajing dewa kalong halor kajing keno ba ki bor district kilepenon kam bakala ya kabor ha kapor penlong ya public hearing ha thang sky u General Secretary Jongga Seng WPP u Dr. Ricky Eje Sengkon u loong ka jingle ki pulit ya ki paj ba kham tam ya kilong kemi ba persya ya public hearing kalong ka ba isait met bat ka bomla ban pediang ngila dawa ba dai men kenriak kam swa ya UDC bat SP ka East Chantia Hill bat men penlong ka jing tok kit penia halor ka jing pendon kam bakala ki pulit ya kabor bat ha ka juk kopor dai ru ban weng kam sipor ya ki pulit Padon kti ban syok pelmensau ya ki paj ba kham tam mi kilong kemi la ong Dr. Ricky Eje Sengkon u Dr. Ricky Eje Sengkon ul ong ru ba ka WPP kadawa na menteri rang ba ban pak kim ya kinong trei ka top sim ki padon kti ban pensit ya ki pulit ban bom batit iki paj ba ki ba persya ya ka public hearing nalor kene ka WPP kala dawaru ban pelong ka jing tokit persya ya ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPB halor kenong rim bakil pengkenya ke hok bat ki kendon jong ke public hearing da ke bagentaj ya ki katok ane ki kenhun pawan simbenta ha kene ke hearing u Dr. Ricky Eje Sengkon ulo itu ba nakaliang menteri rang ba ulo kolar ban bishar yakini ki jing dawa ka seng haswa ban sim ya karai